نها آزاد عبدالله ریوبری گشتی اولهیه درگاهن جقامش لو برنگه کی زندی لگلمه آماده برز آزاد دما و خوش بد یعنی پیشی دخوازم بپرسم سبب چی بو که و بریاره کی بیوی آوایدا که هر سه درگاه یه رقا طبقه و دیرازوره به تمامی دی ورن گرتن دەستپێکی سەرسەرا و سەرچاوا مامۆستە خۆ بریارە هات گرتن ji بۆ girtina va mehabira طبعا biryar destpêkê ji hikûmeta demkî hat parvegirin ew hat derxistin طبعا ev biryara wana beriya 10 roja da piştî wê îro me biryarek derxist ji bo girtina mehbara yek jê êrişê got bi dronên întîharî li ser mehbara dikin yek jê mehbara Dêr Hafir a didoa Ebo Asî di wirdê me gelek heval birîndarê xwe danîn û gelek milletê me jî birîndar bûn. بله نها دخوازم واجب برسم يعني وقوتي حتى دمك نديار دي اف درجه قرتي بمينين يعني واتيا في برياري تشيه ادي تكس نما دكاره هر ورد نافرا في دري وهرمن حكومتي ده يان دبكور فكرنجي دمك ده نها ev biryar berdewam e heta emnek istiqrarek çêbibe lano yek jê jiyana medeniya ji me gelekî muhim e a didoa heta rewşekî emnî baş bibe di wê demê biryarekî nû derxin. بله گرینگی اوان درگاهن هر سیاچیه یا رقا یا دیرا زوره یعنی گرینگی اوان چیه جچر دهاتن بکار آنین بواته ایدن طبعا destpêka ev mehbarê me ava bûn di navbera me û hikûmeta berê hikûmeta Bees de bûn yanî di wê demê de ji bo rewşa emnî di navbera ew mentiqê me yê rêveberiya Xweser û hikûmeta Bees yek jê ji bo madên hiçber bû û a didoa ji bo gelek tiştê tehrîbê bûn ama niha yani ew mehbarê me wek seyterakê emnî di navbera me û hikûmeta demkî de hey. يعني دوان درگاهن دخوازم ببیجم چی تیر درباز دبه چی تیر تی جبو چی دهاتن بکار آنین يعني دما وی حکومتا هیده دخوازم وی زلال بکم طبعا نها وكي سيطرة أمنية نافبرا مو حكومتا دمكي دي يعني نافبرا مناطق ريفربريا خسر حكومتا دمكي وكي سيطراكي أمني أمجي إجراءات خودكن إجراءات مي أمني هنا أف مجال يعني بله برسا داوية زي جوابكم نها ام دزانن كو هجمارة كمزن جخلكن في هرمي لآلية حكومتا دمكينة اگر خواندکار بن یانجی کسی که نخوش به چویه و داره و قدر آوان چه به ایدی پشتی و بریارا کو ایدی وجیدا وان جدایه و درگه به تمامی هاتن اگرتن ده چاوا بگرن وان هرمان شخو ماموسته دستپیکی جیانا سیویلا و جیانا ملتی می تایبت ملتی می ریوربریا خسر جیانا و گلک اجمر مهمه شخو جبو هاتنا وانا ام هر کسی استقبال دکن ام ريما بيشاوا نگرتيه شخو حالات انساني جمع هنا حالات استثناء وكي نخوشي او جي امكارن اجراءات وابدن مشاندن وريو بيشاوا وكري اما دملي حكومتا دمكي ده نها معابر تايبت گشتي معابر نافبرا مواد سواتري خوي آخي دانينه ومعابر تمامي گرتنه آزاد عبدالله ریوبریا گشتی یا اولهیه درگاهان لباکور رجلات سوریه گلکی سپاس هون بجدار بونو بحثا بریار خواه یا داویه کرن سسرا سرچاو